Itu nak soto-soto arisan dia, nak soto-soto arisan dia. Tolong dicek dulu piti masuk aja piti keluar di. Kalau lomba-lomba le piti masuk awak je dari piti keluar le. Jangan sok-sok main arisan pulo le ndak. Jangan sok-sok main arisan pulo le. Jangan kadi main arisan du orang dia. Piti balobi le. Piti balobi. La lobby dari boli bore, boli pakan nasi, lanjo anak, boli minyak, rokok laki, segala macam la lobby dari itu baru awak masukkan ke arisan. Le. Nak cecek ke masuk arisan aja udah. Arisan orang awak, arisan orang lah arisan awak. Piti masuk aja nak cukup-cukup dah untuk kemakan hari-hari. Nak kalau kemana soto-soto arisan. Ni orangnya soto arisan dia piti balobi. Lah, dapat piti laki ada pencari ninyo. Balobi dari hari-hari. Baru awak soto-soto arisan. Kalau nak ada itu le jangan soto pulo le. Nak kalau orang kayu pulo le. Yang itu turun pulo laga orang le. Orang nak soto arisan re, orang nak balobi piti balobi piti banyak piti balobi. Gitu ah. Awak kalau pas-pasan we jangan kena arisan pulo dulu le. Wenda, piti balobi lai piti balobi 50.000 baru soto arisan 100.000. Ambil 2 nomor pulo deh nak tahu tuang. Nak cecek lo mak ka mana rimo je dia bikin ke dibayi lah jule. Memang arisan dia banyak orang dia. Kau tanya orang dah buat beku. Kenapa? Itu lah. Coba dulu. Lah banyak piti masuk awak lah balobi piti awak banyak balobi dari hari-hari nak bawa soto-soto arisan dia. Aja deh.